Hon. Yagukinaga filime kitwa Predator Shannon Tweedy numukobwa. Martin Cove yagukiniye Mercenary 2 nabimena gusa. Trevor Gorady yagukinaga filime kitwa Men of War Chris Douglas. Mike White akarimo cyane Billy Bronx. Iyo filime imeze itekereza nawe wo kumbaza ubitekereza yagukiniye mu dufilme twalo Drago mugwaneza nakwiyamye imesite kibase nawe making good time. The weather's cooperating. Assault on Devil's Island. Imitima yabo umuntu agira gutya ngo kariya gakobwa ni keza muri televiziyo nta mugabo kagira mujye muza mbacisha inyuma dore imitima yabo harimo na za diyama. Ari imitima yabo wowe ufite umutima wawe ndavuga roho yawe nyuma ya televiziyo wacayo nagira twabambura ugaciro kajya gukora kuri twa diyama hariya. Swaz Bonan Baka Production. Terry Hulk Hogan. Kera yazwi kuri Hulk Hogan nirya teri baryongiyeho. Yahoze ari umugabo ukina wrestling. Nakubwira amafilme menshi cyane yagukiniye. Harimo yitwa Loki igice cya mbere, Loki Balboa 1. Ikindi kandi wamwibuka yigeze kuba World Heavyweight Champion muri wrestling. Bindi bavuga ngo ni Kata. Terry amazina nyakuri Hulk Hogan. Nyitozo wabaye umusirikare rimwe. Once a soldier. Assault on Devil's Island. Ukwata kwa kwikirwa cya Sekibi. Kumeneshwa kwikirwa cya Sekibi. Commando. Iri noki. Meranje byose amafera bitema bati inyumbati nako ntuzi cyuma narivugishijwe meranje vangi Commander atumotayo bitina byo nana kimwe ndashiramo Terry Hulk Hogan. Bagabo bakuze cyo habitso byarabaga ngo ya niriye banga akoresheje kugira ngo ukore cyane n'umutima mwiza. Operation Longhorn barakwereka muri Operation Longhorn, operation ayise Longhorn ni hembe Carl Weathers mwibuka mugafilme kitwa Predator Shannon Tweedy n'umukobwa nawe yagarutse Shannon Tweedy abo nabimena ku Martin Cove yagukiniye Mercenary 2 harimo abakinnyi b'imena gusa bakinnye amafilme akomeye Trevor Gorady mwibuke muri Men of War Chris Douglas nawe yakagarutsemo n'abakinnyi b'imena Mike White Billy Blanks mukarage n'abakinnyi bawe gusa nayo nukumva amazina ukavuga uti filime byanze bikunze dore Weathers Billy Trago mwonami mugwaneza bita byanyu. Sweeter than honeysuckle, sir. Making good time. The weather's cooperating. Bamwe baryamye turi mu bihe byiza turimo turatekereza ibihe byiza tugiye gufata. Nice and flat for us. Try to get some sleep while you still can. You ought to listen to the man, little brother. Mugerageza kuryama bashobora mugihe mukiri hano muni mushaka mwumvire umugabo basore yasamye cyane mwaka. Real proud of you. You sound just like her. Mugabo yari yijyaniye abarara gusa kandi birazirana ntihongere kunkoma mwana. Ntihongere kunkoma nakwereka kabaro Yesu yagize ajya kubahama. Ndege Sorry, mate. Battlefield reflexes. Gana witonde. Tight, aren't you, Frager? Tut nukongere kununga imbunda ubona afande. Wapi warongoyeho ndikanze njyaho n'umwanzi. Yakangutse wibeshye ubukore kuri afande tukwereka imibaga y'ibyuma ivayo. Bagabo bari hano. Byose barabikinira ariko
mwana izasiri bari cyuke icyuma zibakubwiye ko gikata gikonje But when this one morning you do. mwana biruta no kwazajya ubukangutse nayo jya ukanguka gatsinda bose n'abana no murarayo n'amatensi baba bikinisha ndamutse nakurasha uzamenye ko ebana ari ukwibeshya tu no kwibeshya tu nta n'umwe musima ajyanye n'ibirara ajyanye nabyo ni muri operation rongo hone operation hombo ihembe rirerire No, thank you. That's always been your problem. It's Always been my problem. nta kibazo na kimwe mfite ikibazo cyane nuko umuntu wije niryamye I got loads of tradition. Yeah. Carl Weathers amazina y'nyakuri Name your dad. mwibuke muri Predator mukata amaboko ebyiri mwibuke muri Rocky na Barahakina na Rocky muri Rocky kabiri gatatu ndetse na kanuza na kane apa Yeah. Look, Mike. umva Mike Give me a break, will you? Mike. makaruko siko reka niruhukire Did you party last night? ijoro ryakeye se waraye Reginald. cyane uko barimo kugenda bose baca mu basore bari bamuhaye agenda ayoboye basanga mu by'ukuri bose bariteguye kugeraho icyangombwa ni ukuruhuka buri wese kandi akaruhuka muri aya masaha kuko mu kanya gato bari bagezeyo ni muri operation Longhorn Not your usual cheerful, charming, smiling self tonight, so what else? ndakeka muri timing yacu gupima ibipimo byacu ntabwo uri bubigaye na gatoya icyangombwa ni ukureba niba tugeze igihe mu gihe ndetse tugakora ibisabwa mu bihe More on dreams and reconnaissance. naho ubundi ushobora kwinjira umuntu mu ndoto ugasanga ntabwo bigenze sawa biraganira kandi nta n'umwe udasuzugura arara gusa Less than pygmy dreams. reka abantu barota ibiroto reka abantu barota inzozi arongera kubita ubusingizi abapfandi nabo harakubita ubusingizi bwabakereye indege ikibajyana aho bateye ni ahantu hari nanone ahantu hakorerwaga ibiyobyabwenge ndetse bakabitegura neza cyane aho bategurira kokayinoma dore kokayine irera kandi ngira ashushe rero bayipimye neza rero wa mbere $5 million. miliyoni 5 mu madolari You'll find no higher quality or better value. rero mubonye ko ari urumogi rwego rwo hejuru rw'akataraboneka rufite n'agaciro gakomeye I will need it guaranteed. ndaguhagaranti hindi ku bwawe Money back. ndabyemeye If your shipment is seized, our diamonds are returned. The shipment will not be seized. ibikoresho byawe se nibiramuka bifashwe ibikoresho ntabwo byafatwa sasa hano wayoberwa umugabo ninde umugore ninde bose baravuga amajwi ya kigore My goodwill, kubw'ibyifuzo byanjye byiza guarantee 25%. ndaguha garanti ya 25 ku ijana kuko nta rumogi rujya rufatwa n'umudamu urujyanye This is such a distasteful place to negotiate. aha ni n'ahantu habi cyane umuntu atapfa kumvikana n'undi none tujya kumvikana ahandi hantu bajya kumvikanira ahandi hantu 20%, that's as high as I can go. You can get it up further. 25 ku ijana ugacaho nkacaho uraza kubibona ngo bano kuba nareka ibindi biri barasunitse ndwanya amayarwa rujyanwa n'umuyaga gusa ku bugome rwafashe hasi hejuru barwita Billy Drago Going to drop it down. What do you think of 60%? uratekereza iki 60 ku ijana gitangiye gupandisha nawe ubona impamvu zituma umuntu apandisha arakanura urumogi kiragira umukobwa gitwaze rugomba kurira muri Amerika kombe harabashe mu ndege mu kanya nta kindi kibasanye no kureba ko baruhagarikira hakuno ino rutari rwajya kwangiza abanyamerika I can't breathe. nabo nahumeka nakamena 70 ku ijana 90%. 90 ku ijana kirimo kirimara mu bukungu kiratanga 90 ku ijana kirasigara ni 10 ku ijana nemera n'iki cyacumi nemera n'iki cyacumi ndakongeraho na 5 fata 95 yewe data wijana ku ijana ubukungu urabujyanye bwose cyatwawe harabaje operation Longhorn umugabo nubwo ari kumwe n'umudamu ararinzwe gusa bamurinze sinzi ko bari burenga zijyamo chemba bazanye torirwe ibi ni bimwe byaka umuriro nko mu mbabura dore ibyo maba ku nkweto bose nabara kandi buri umwe yambara ibye n'abakomanda ariko buri umwe yambara ibye kereka bagiye gusohoka mu ndege kibahuzana umutaka mwana bazi torema agakarita ndakubwira yaba data we yakurukundo kabisa Guaranteed action, brother. ndaguha garanti ko pfira aho tugiye uragapfa wenyine Be rich. reka mwana nanjye mbanza ndeba amahirwe yanjye bose bari ku makarita ari ku rusimbi What does that mean? ibyo bisobanura iki You're crazy to believe in that crap.
It's us. wabura umuswa wese ngo mwanda ninde nukiye umwanda we mufunga imidomo ushobora kuva ngo mukubitana ibipfunsi ntabwo umunsi wo kurwana bituma bitari unonganya mwirwana rero tekereza umuntu kukurinda kurwana ngo bitaza kuva utongana ngo gutongana bibe kurusha kurwana mwirwana bitaza gutuma mutongana bakatsindwa urupfu mwana uri mu byago. That one's for my enemies. Ibyo ni iby'abanzi bacu ntabwo ari ibyanjye ngo ni urupfu uyu yizerera amakarita ya euro byose arongera arunda mu ikofi. Mwana tugende ninde utari woroge nagezeyo mwana ndiyo uri yese mu kuzimu kamugina ikintu kibi cyane niba umuntu ayenebereye ijwi ukamubaza ahari ushobora kubwira ko ari mu kuzimu nimeza bitatse mwana yarapfuye indese bobu bobe mariri operation wrong horn barakwereka muri operation n'urugo bose n'ibyo bava yari umurundo bose n'ibirara ugusigarwa no kugera hasi buriya gishobora no kwanga gufungura umukandara kamogi mwitondere urumogi urumogi barakanga turamubaza hasi mwana kugira ngo umuntu agutangayo ntabwo afungura vuba nuzuze n'umufungure vuba imitaka gufungura ugeze hasi no kwidumburaho ukadumburaho udumbuyeho basi bakavuyemo ari ikipe bose nta n'umwe wagaya ibinyamugi biba byipima ibyuma byipima imbunda bishobora no kumuraza kare wumva ko ririjyana mwana reka nkohereza ko rijyana mu mazi. Operation wrong horn bari baje ku kirwa bimeze bite kirarinzwe hamwe twarebaga mu Rwaneza ni muri Mexico ku karwa kamwe ko muri Mexico akarwa ko muri Mexico niko karwa basaga nabo barutemberezaho bararugurisha mu kanya mubonye ibikarito n'ibikarito umugabo abwira igikobwa ngo kiraza kumutwaza ajya 25% dusesekare muri Amerika kumbe ari abanyamerika baje commandos on duty. Once a soldier is a commando wabaye umusirikare rimwe ahora ari we Airport is 2 clicks overland, Hassie and a half mile upshore. Okwataka ku kirwa kwa Chasekibi. Operation wrong horn. Blow yourself up. Assault on Devil's Island. Komeza tugira icyo mpfa n'amafaranga. Arabari kufito. Bigabye. Kumanywa hashyushye ugafata isasu ryaka umuriro nabyo birakatsindwa kwabyo. Commandos on duty. Mwana mwango ya mukiruhuko masaha se kiba kiruhutse ajyana rwa Peter yarwaye mugongo nako Robert. Take a look, mate. Araka abapakira bapakiye pakira umugi rwa boss mwana boss uramutse yabuzeho nibure na rimwe mwabi boss araguza amabure atabaza boss moniki nta boss muri hano kati no kwiba birimo dore umurara banda najereka ingofero ikini hari bazengurutse akazu k'umugabo barinzi bose barababona bose ntabwo baramubona dore igikoresho ku modoka bazita ruhombo ziriya hari n'izindi zifite udusafuriya hasi bita za gasafuriya hari na bya bindi biturika cyane bya karabure duze karabure katorezo binoculars zirareba boss bana mubanze murebe gurumonye rwose rwuzuye nafite icyo bita sauti wajyaho n'umugore yirijwe rye mwenye sauti yake. Tell you, mate, he's like clockwork.
Every morning he comes out at dawn to read all the financial pages he can get his bloody little hands on. kiriya kigabo buri gitondo kigomba gusoma ikinyamakuru kikarebaho ubukungu bugeze ndetse kigashakisha kirarinzwe kirari kandi kirindwa n'abasirikare muri uniform. Komeza sha, komeza sha, komeza sha. Bose japanze amasogisi. And when Roy blows the warehouse. Ibi ndabona bitanezeze. Ntabwo bindimi kigabo kiriyo gifite. Maybe he went to take a whiz. Ari kigiye gufata kabufi. Twerekereyo. Dore imisego. Modoka barazisegura. Modoka barazisegura. Mukanyiraza kweguka tu. Basaguye essence. Ujya kuba ubundi butumwa mwa. Musego bawusize hafi y'amagunguru ya essence. Kimodoka cya essence. Bazengurutse urugo rw'umugabo nubwo arinzwe n'abasirikare. Bazanye abakomando. I can take him out. Namupima. No, I've got him. Never jams. Nakanabwo kajya kajyaminga never jams. Jamu ni kwa kundi ujya kurasa urusasu rukanga gusohoka kubera umugezi. Cyangwa kwidahanaguye. Baratambuka abagabo barakuze bakorera abantu ugenda ugarira witoryo ukajya akana umutwe ari gukwereka ko ari umugabo mukuru kubera ubwanwa bwaje. Abagabo bakoze bakura bakoze batirondereza. Supposed to be tons of cocaine here. Old man Roach's stills guard are better than this. We akaba yari za toni za cocaine hano ko nazo tubona. Rero mukomeza mushakishe turazibona. Babwiye ko baje kureba urumogi. Operation yitwa Longhorn, yiswe Longhorn. Araka Men of War. Abagabo b'intambara. Tell Hulk Hogan niwe buyu. Iki cyuriye kibuka mu gafilme kitwa Men of War. Doesn't have to be. Give me those glasses. Nakwere sano naje ku mwana ndibi. Babanze kwica byinshi cyane nareba gagiye. Who the hell is that? Kiriya sakani cyane. Target folder? Well, one thing's for sure. Harimo n'igikoko. There ain't any concealed weapons. Well, depends on what you call weapons. Ashobora kuba nawe tugomba kumushyiramo tukamushyiramo ibikoresho. Biterwa n'ibikoresho vuga. Umukobwa afite ukuguru my friend. Harimo ikintu cy'ikinyama ukuguru kwe. Kibera inyuma geraho ikintu cy'ikinyama wajyaho n'urwanga n'akanarwinga. Bebana Baraka kobwa Shannon Tweedy amazina nyakuri. Here, with Galindo. Kirinjiye yinjiye mu nzu y'umugabo. Abaje gushaka urumogi bamaze kwinjira umugabo mu nzu neza katurori. Duhura niwe munyamwaka uto. Boss. Navy SEALs. Abakomando bo mu mazi. Dependable as clockwork. Biterwa n'igihe hasi mugenzi we yaramugambaniye. Igihe mukoreye. I've earned your money, Captain Frank. Captain Frank ubu tsindiye amafaranga yawe. Now. Mwatake. Nago baramenya ko wari ubayoboye. Ikigabo kimugambaniye bari kumwe. Bagiye gufata umugabo mu nyubako ye. Kugiraho bakekaga ko bagiye gutera urumogi. There's no cocaine here. Na cocaine iri hano. Musaka bagabo, bari mu musego bagabo. Baditegereje bari baduhaye amazimano bagabo. Bityo babakiri. Ntabwo yabyatse n'ibisasa mu gatatu. Bagambaniwe kari. There goes the hangar, right on time. Way to go, Roy. There go the guards. It's just the gardener left. Come on. Abarinzi batangiye gutera. Natwe dushaka icyo dukora hakiri kare. Arakabasi babiri bari hafi ngaho kuri rwa rugo. Bavuye nibo bari bihishe. Kumbe bigabo bisa naho byari byamenyekanye. Birapfupfunuka batabikeka. Mato.
yari ambush toroshye yari ambush babariye ambush bawundi w'amakarita watomboye urupfu rwamusanze rugikubita yari ambush uko batabikekaga moto yarimbura moto n'umuriro ndakubwiye ko kumwe n'akantu kasirana n'umuriro gusa atwika igikoresho ndacanira tugende bake basigaye turika bari bateze ni imisego nawe baseguye basigaye bake basigaye katroli bake basigaye dore gasafuriya dore indi gasafuriya barazibazaniye izifite udusafuriya dore agasafuriya agasafuriya arekuye amavuta sasa iragenda yuzura mu muhanda w'abaciye ku moto duciye busanza mwa duciye busanza driver baramuha shoferi baramuha fire kuno hari uwafashwe baramufite kuginga n'amawuwa yacu shahu abakiri bazima hakurya bamwegereza bagenzi be bakiri bazima kumbe cya gikobwa cyogaga. How long did you think that I was going to let you keep taking bites out of me? Niryari mwatekereje ko muzakomeza munyataka ngo biraborohe. Pounded my plane. You destroyed my labs. Mwangije. Aho nakoreraga. To come into my own country, into my own home. Muza ni wanje mu gihugu cyanje ni wanje mu rugo. Save your bloody contempt, mate. Mr. Galindo here has billions. You really expect me to retire on a UN observer? Yakwa Galindo afite za miliyoni ugakeka ko nakorana namwe mwebwe bose. Your mission is a political fiasco. Mr. yanyu yari ya politiki. 2 million. Miliyoni ebyiri. Cash and diamonds. Those are my diamonds. Cash na diamond nukore kuri diamond zanje. Don't interfere. Webyinjiramo. I'm going to cut your head off and send it back to them stuffed. Ngiye kugukata umutwe ngohereze abagutumye hanyuma. Kobwa, cyara mutabaye. Niba cyise n'ibyo utambaza, nambara roto. Nambara. Mugabo kubyumara bose gikobwa. Baraka fighters. Imbaraga mfite zica amapingu. Bas. Tak. Baraka umukobwa aramuzi ni tak. Tak bisobanura imbata. Baraka. Kuko cyatabaye kabata. Barasiranye. Fire. Roto. Get out of here. Tujana kagabo tuvana. Abunda baramujyanye. Hey!
bisore byari bikiri bizima. Tana nimba muri mbundi nasanya bitikaskanta. Moto. Bari mu mashamba basore dore aruranda n'amashamba hasi. Bakomeretse. Dore film ndako barakajyanira moto. Ariko temuranga hana igende gatinda. Abantu bako mu rugo. Operation Longhorn. Gambanyi. Traitor. He's got TJ. You can't leave without him, Mike. Give the TJ. Leave their own. Ntabwo mwagenda mutamufite mwana mubimenye ko nawe muhitana. Ntawagambana kandi ngo abagarukire ndamufite tu. Tujye kumutura. Tuzagaruka. Ntabwo cyamwica nona. Son, Mike. I'm gonna hunt you down, Fraker. Gira icyo ukora da. I'm gonna hunt you down and rip your heart out. Zaguhibwa. Zakuvana mu mutima. Come on. Muze sha. Let's get to the Zodiacs. Go. Ugende sha mugani mumubone. Yari yapfuye kare. TJ yari yapfuye kare. Kigabo cyari kasiri. Umupfu niwe cyari gifashe. Abagiye bafite uburakari ngo nikimwica bazagikuramo umutima kumbe yipfiriye kare. Ubuzima n'umukino cyako zabwitondemo. Niko umunyabwenge umwe yavuze philosopher. Follow me. Let's move. Uko bwitondamo gusa none gukabucengera. Ubuzima ngo namayobera. Ibiruta no kubucengera ukabumenya. Ukabwitondamo. Niba bavuze ntukice n'itegeko ry'Imana ukabimenya. Ntugasambane ukabimenya. Shut up. He keeps underwater sled. Ngo mudomo hanyuma kandi kiruta nuko. Enough for all of us. Hano hari ubwato bungana iki bwatujyana twese. Lose what you don't need. You're all fools. Murabaska. Mbakagabo you are fools. Kavuga nabi kandi. Kumbe hano harimo ibikoresho by'aba frogmen. Bamwe bagenda bogira mu mazi. Nibwo bwato umukobwa yavugaga frogmen. Vanyeyo. Kagabo bagomba kukajyaniramo. Bose boga bagomba gucaho nukoga kandi bajya mbari ya mbari kure ya kure. Nakagabo bari nako. Kabisa abaswa ariko baranze bakeretse ko ari abagabo turakujyana tu. Bakuruye. Mumba batari amafi bayita shaka arakumira bunguri. Na mafi yamize zakayo muri bibiri bisobanura neza aragenda muruka ku mwaro. Ni zakayo hari. Yohana. No. Bayita zashani zashaka. Irakumira kwa mungana kose. Noah. Yona nako. Yona Noah nubatse ubwato. Yona ifi yaramumize. Yona ifi muruka ku mazi amafi ngayo niyo barimo shaka kandi kirareba. Takuru aho gafana ngire kura. Takuru. Iyo turaso kandi twaje dukeye. N'ibindi bireberaho. Shaka. Araka. Ikintu cyanze kurekura. Cyarajya kimutera cyitwa ry'ingo cyaburute niba tutazi. Grenade arwayivanye mazara. Kwa yakayizanye cobeka mu kanwa kacu. Baragisunika. Cyaturitse umudomo. Cyaturitse umunwa. Komando bapayo gusumwe muri bo yaramerewe nabi. Batabawe na submarine y'abakomando barwa Martin Cove. Uwa ufite za bayirocura Martin Cove. Wibuka mukandi ka filime kitwa Return of the Living Dead 3. Kabari yasha Martin Cove. Wibuka muri machine ari gice cya kabiri. Abakomando barabatabaye. Martin Cove niwe wari uyoboye operation. Niwe wicaraga Washington DC. Washington District of Columbia.
akabatumaho nyine wari uyoboye operation barimo yitwaga Longhorn arakwereka abasore batashye bavurwa baravuwe baravurwa ndageze raza barataha bagomba ariko ku mugenzi amandoza akagabo bakazanye abanyamakuru nabo bari bahasesekaye ni ku kibuga cya gisirikare niho baparitse bakimara kuzana akagabo amandoza ndyoti ngabo nabarara kugira n'amashati bari bayikuye umwana twurira ikamyo twe tugenda inyuma ya kamyonete akagabo ngaka bakazanye. It's all yours. Kose nakanyu bayo hano sha. We are not finished. Ntabwo turarangiza. Tell me where the diamonds are and I'll put in a good word for you. Ndiyama ntabwo nashakaga ibintu byose biraza kugenda sawa. Tira mu motoka kahambirwa uravuga n'iki n'abantu. Ngenda hane n'urutwe rubi. Tene kiburi kumva ishaka niwe yari yafashe mu nda. Hama niyo bajyaniyemo akagabo. Martin Cove hakurya wari yoboye operation. Bagiye kubasuzuma bururwaye. Martin yegera mugenzi we. Dark. Escort Miss Wiley, is that it? That's it. Take Miss Wiley to lockup till I debrief her. Hold it. She's not a prisoner. Oh, good. Umukobwa mwe mumufashe mpaka tugira icyo tumumereresaho. Ntabwo umukobwa ari imbohe niwe adufashije. Regira sesekara. Who the hell? Look, I was deep undercover with drug enforcement before your cowboys came in and blew a 19-month... Dambe kujya ngendaganeka kuneka kwanje gushobora kuzatuma mbigwamo. I don't know. Simbizi. Maybe because I was invisible while in Russia. Maybe the right hand doesn't know what the left's doing. Bari nukubera ko nigeze menyekana nyiri mu Burusiya none muranyereza nani ndamutse mpfiriye. 2 of my men are dead. Abasore banje babiri bapfuye. Ndege yari imaze kuzana imirambo y'abasore. Abandi bapfiriye mu rugamba. Kari Weathers Mukaragi yaje yerekeje imirambo. Martin Cove. Mama ngwena tugusuzume ifi yakuriye cyane yaguteye umara bw'amafi. Ushobora kumera amafi wepo inkora ukatsindwe. Nabaganga ashaka ko bamuvura n'umurayi. Ndakubwe n'uwari uyoboye n'umukomando w'umurara abo yarayoboye barabarara igifi cyamuriye. Ushobora kuhasigaye mu bumara nta mafagira umumara mu gatsindwa mu imbere. Kushaka kumurindira hafi bamurindisha ijisho ndashaka gutaha. You get the clearances. Get whatever you have to. But get us back to recover JJ. Can't Arthur... Dukora ibishoboka tureko twasubira tugatabara TJ yapfuye. Look, this thing with Fraker blew up in our faces in more ways than imaginable. That's what Thorndale wanted. Yeah, but we got him. That's the bottom line. No. Umva ibintu bisa naho byarenze. Retrieving JJ and nailing Fraker. That's the bottom line. Ni wo murongo wa nyuma. Dead on foreign soil. Mpaka nyiri muzima ngomba gusubira kujya kubatora kumbe bavuga ngo agomba kumutora yapfuye kare. That's our business. Iyi business yacu. Promise you, Mike. Utari nk'amabwiriza. Diplomatic and political support. Politics got us into this. Cyane kujya ku giti cyawe nabufasha bw'abayobozi. Bastard Fraker with us, so they're drug war. Igiswa cya Franco cyatugambaniye cyari kumwe natwe. You okay? But we cannot make a move on him until the time is right. Ntabwo twapfa gutera Franco wari mugenzi wawe mpaka igihe kigeze. Igihe ni nona. Umbuko avuga igihe ni nona umukuru waravuga ati oya namabwiriza. Yewe Dark. That's an order. Yo ni itegeko. That's an order. Ntabwo upfa guhubuka. Commission. Effective immediately. Ntabwo wajyaho narusha. Niba ari uko bimeze ndaza kwegura byihuse. Where are you going? Wowe uracyakora jyayo. Full report about your operation. Nene raporo y'uburyo wakoragamo. You've already got enough on your plate explaining this mess to my superior. Bana ukuboko mbere yuko nanjye wereka ko byose bishoboka. Ndimo ndababara kandi mbabazwa nari kuba ndi mu mupfu muri aka kanya. Kwera ibyo hano. Uyu nabo nabari barivumbuye kavana. Ako udushaka amahoro cyangwa ne bakamunani. If he wasn't hurt, if I thought he was going to make a move now, I'd send troops after him. Menye ko ashaka gutera none anakohereza abasirikare bamuhagarika. One of us. Numwe muri twe. Kandi nawe nizere ko rumwe muri twe. CEO, I took orders. Mabwiriza sara amategeko. Take orders. Mvuze mufata amategeko mufata amategeko. Changed, man. Ibintu birahinduka mugabo. Why don't we talk about that another day? Kuki byo tabivuga undi munsi things change man ibintu birahinduka. Look kandi abihindutse ugomba kujyana n'impinduka iyo udashoboye kuzihindura. Niko bondi baca umugani mu Cyongereza when you can't change the system you join the system. Utahindura system yinjiramo. You're gonna have to give him a couple. Umugabo yababaye kubera mugenzi we JJ. Right. Franco yamugambaniye kandi Franco bamusizeyo. If he tries to go after Fraker on his own, I will take every measure possible to stop it.
naramuka ashaka kwiterera Franco ku giti cye nanjye ndafata inshingano zose zishoboka kumuhagarika. Naramuka ateye Franco nanjye ndamufasha ahubwo basi. Ari senari base zimani yura. Abakomando bagiye guhangana n'umuyobozi wabo. I am what I am. Umaze ute nduye icyo ndico meze sawa uko ngomba. You want back to San Domenico? I need to go with you. Niba ushaka kujya gutabara jeje turajyana. Niko bimeze. They're my responsibility. I personally went on the line for them. Nanjye ni inshingano zanjye bagenzi banjye baje ku rugamba. Leave it alone. Why don't you? My reasons are different. Wose kukigiye kujya impamvu zanjye ziratandukanye. Bari muri kahama gatoyi. You'll never be able to track them down. If we go together, we may both get what we want. Turamutse tujyanye twembi twabona icyo twashakaga. Niko nkeka turamutse tujyanye. But I just stopped Belinda from chopping your head off. Nta bundi buryo kuko uramutse ugiye wenyine hari igihe n'umutwe wawe wava ntumenye gutabara. Ndakeka twajyanirana. Get in, injira. Injirira. Ntabwo ari uguhita batera umugabo kahama gatoya. Ahubwo no kubanza araka. Yategereje boss Karirosi yambaye Karirosi. Shere hano Karirosi we. Baragushinja byinshi rero avoka ari hano. Baragushinja byinshi mundeke mvugane na avoka. Mundeke mvugane na avoka, ndavugana na avoka. Durudutsa mama shenye wajanga rwa amibe zimbere nabi. Mubi wakanya. N'uburenganzira bwanjye. Signor Galindo, this is a political misadventure. Nyakuba Galindo ibi ni ibintu bireze byo mu rwego rwa politiki. And I've demanded your safe return. Shut up. Funga madam. You listen. Hanya munyumve. Now you contact Fraker. You tell Fraker Gira Franco that if he does not find some way to get me out of here, natabona uburyo ansora hano. see his money. However, Akoresha amafaranga nubwo if he is successful, nibigenda I sawa. will pay him double. Nzakubakabira amafaranga nagombaga kumuha. Ariko nakuvuga kuvugana na Franco nabyo ntabwo byoroshye. After you contact Fraker, then you get word to my head of security Niba utahamagara Franco jya kubashinga umutekano wanjye bakuru. that he will hunt down this woman who betrayed me and Ahige kiriya gikobwa nindamugana zose hano. slow death. Acyica urupfu rworoheje. Mugari anabiri. He should kill her a slow death. The choice is yours. Hanyuma kandi guhitamo ni ukwawe kuko uramutse utabikoze nihangane ibi byarisanye so kubabeshya. Buntu buraza ubura ukabona akantu karagurutse. Nuko dufite ibyuma kabare bihita bihagarika. We may both get what we want. Basi ngaba babiri mukobwa aracyavuga ko bashobora kubona ibyo bashaka bombi. Try to bring this up. Uyu ngo yaramutse ashoboye kubura agatwe akabura umuhamutabara urabitekeza. Just understand a man who would like me to go with you. Nda umugabo nshaka kujya mu tugibe twanajyanirana. Injirira. Shoot hammer. Hey, avoka. Umugabo arasodoka mumvuga arasodoka gusa ibikorwa nibwo kwereka ko adasodoka kuri umujya amafunga imidomo mwemwe muduha kanya muduheruka ari amapingu nuko yafungura amibe zimeze nabo urabona ko zimanura amata ziraguhurutura ukajya ngunyanga nyinshi musaga n'uburenganzira bwanjye. Signor Galindo, this is a Galindo. misadventure of the most grievous nature. I've already filed diplomatic protests. Narangije kare kwandika inzandiko zigaragaza kuri umudiplomate. You listen. Nyumva wita Now mfunga you umudomo. contact Fraker. You tell Fraker Hamagara Franco bwire Franco. that if he does not find some way to get me out of here, Nadashaka kurya gusura see hano. his money. However, Amafaranga nakazabana ariko nanone if he is successful, nibigenda neza I nsohoye will hano. pay him double. I pay him double ndamwishyura nk'ubye kabiri. I really don't want to be a part of anything. Mu by'ukuri ntabwo nshaka kujya You contact Fraker, nuhamagara Franco bikanga. my head of security, Uhamagara umwe mu bakuru b'umutekano tell wanjye. him Umubwire that he will hunt ahige down this woman iki kigori who betrayed me and cyangambani will die a slow death. akecuru urupfu rworoheje buhoro buhoro. Signor Galindo, Nyakuba Galindo Either her or your wife. ubwo arabuwe mukobwa numubwire ko ari we yita cyangwa utegereze ko umugore wawe apfa nutamubwira. Nyakuba Galindo yego ntabwo amibe zaje ariko ntarya neza n'ibibazo. Barakwereka ahantu hamwe mu kirwa cy'ahantu hamwe cyangwa ahandi bamwe bagomba kujya gutera Franco babanje kugenda ku giti cyabo. Barakwereka wa musore Dark none tudi Dark and Terry Hulk Hogan
yazanye na Shannon Tudi abanza gufata akaruhuko gusa Franco baramutekereza ko Franco yabura abagambaniye bagezeyo ibibazo byose bahuye nabyo abagenzi babo bapfuye barakeka ko na JJ ngo akiri muzima ariyo kumbe yapfuye zamani. Boy, I love the keys. Key Largo was my favorite. byose byatuwe na Franco wagambanye. Sasa dusize Galindo Nyakubawa wabafungiye arimo kuvuga ngo iki gikorwa bagihige bivuye inyuma ngo kandi bagiye urupfu rworoheje gipfe bunyibunyi 89. igikorwa bavuga ni igikumanuka kirakubita nacyo cyakubitaga inkokora tureba nubwo cyaba nta ferabeto gifite uzi umuntu w'inkokora arayikujomba ukumirwa. Hari abantu baba bifite inkokora zikomeye baringa ruburi umuntu akayigwamye ugomba kwera ari igifera bitakuteye basi kumbe yafite aho yari yiturije iyo bibaye ngombwa ko ajya gutura urimo urava amaraso na none shaka yagiye mu kubita amenyo bari mu mazi cyaraje gikuramo icarira hano. Hari abagabo bicara gifite umugongo urabyibushye baba Imana yagiye mazirarema hari mu muntu rwose ukabona ufite umugongo wagira ngo acukura imisarani nguyu. The wound that's not closing properly. Uruguma ntabwo rurimo kwifunga bikwiye. Irageze. You don't like to depend on anyone for anything, do you? Ntabwo ushaka kubaho kubw'undi muntu cyangwa ku kintu cy'undi muntu siko bimeze. This tattoo, it's Maori, isn't it? Iyi tattoo irakuryohera cyangwa inziza kuri wowe. Circling the scar, is that meaningful or coincidence? Harimo n'agakovu nako wishyizeho cyangwa afite ubusobanuro. Something here that... Oh, sorry. Hari impamvu yatumaga iruguma rutifunga. It's a shark's tooth. Harimo iryinyo rya shaka. Ntaryo wumvaga wapi nabonye numva utuntu twa petit petit nk'utwo ngutwo. Sharks. Iryinyo rya shaka. Always figured it'd be a shark that did me in. Bafite imirebere my friend. Bavuga intare kwipfa ngo gatinya no kuyegera. None yapfuye Imana ikamufasha ntahumbye mebere. Shako tinya kumwegera. Terry Hulk Hogan. Haryama mu bitanda nk'abandi. Fata ikiraga gateraho imigozi agashyira mu giti hakurya n'ikindi giti hakuno arayicundeba. Mama dada we. Ngaba nk'uyu rwose. Cyamo. Kobwa igikobwa cyawe n'inyijwi kiragatsindwa n'Uwiteka. Babyamaze kubara amenyo. Ibishigiye bipfa gukurika abakobwa barabireba bakabimenya. Namukurage. Te n'ibyuma byiza. Ntacyo bisiga inyuma ibikobwa birakura. Inyarwara nasomye bitaho. Rwarize n'urunyamasomo. Kabuzuziye hano ibyo nabyo akabitera imibare. Banza kuzenguruka urugo rw'umuntu akareba uko yagaze neza rero. Dore dusura hari bene biturye. Uzi umugabo. On behalf of the City of Miami and Millennium Cruise Lines, Mumurwa Miami kubwa abayobozi b'umurwa Miami trophy. Barakwereka rutwana twari twatsinze mu gutwara ubwato. Muri marato bwagiye kure. Great, really. Barimo babuhemba Imana ubukobwa burarinzwe. Everyone's been so nice that it just makes us want to compete even harder. Ibi biratunejeje kubera ko turacyari umwe kandi biratuma dukomeza nanone gushyira mu mwete mu marushanwa tujyamo. Ubukobwa muri Miami bwari bwatsinze. No mukuru wabwo nguyu hakono mwibuka mu filime kitwa Passenger 57 umugenzo 57. Millennium Cruise Lines, the mayor here for his gracious... Barashimira na mayor abahaye igikombe bari bamaze gutsindira igikombe gikomeye cyane bamashara kumwa babakorana n'umunsi mukuru n'abana bakoreye umunsi mukuru bakoreye umunsi mukuru kubera ibirori bari bagize cruising baratsinda. Hi, I'm Tina Hughes from Millennium Cruise Line. Congratulations! Felicitations! Trip to Bahamas. Some bonus while we lay over.
kandi turifuza ko muzajya mukomeza mugaserukira uyu mujyi wacu mukamamambere rwose nta muntu n'umwe n'umwe nakababwiriza ukuri abana kumbe batsinze abanyamakuru barabafashe n'abana batoya ngabo bavuye mu marushanwa bagiye no kurira indege buri mwana iragenda imuparika iwabo mu rugo muramenye mujye mwubaka ibibuga by'indege mu nyumbani wanyu ntumenya akana kawe ejo kazatsinda indege kazi kagaparika nyumbani ngiyo ubwanduko bwe mwishyire mwizane ibintu byose bimeze sawa ubwa mbere mwe bwari bwuriye muri aluminium bwajyaga bwumva indege gusa ngo ni amabati ya aluminium baba data we witeka agira amaboko koko bamwe ntabwo babyizeraga indege iratangira unyipfunyi ni zimwe zigwa no ku mazi igwa ku kibuga bayigeneye zigwa no ku mazi munsi ziba ziteye nk'ubwato iyo ubwo indege yagasimbutse bamwe bari batwawe n'indege ariko se twagomba kujya mu majyaruguru rero turi kumanuka mu majepfo amacensi kumbe cyagize ubwoba yewe babari twagombaga kujya mu burasirazuba none turimo turaja mu majepfo we are hitting south baritonde ni iminota barashaka no kutuzengurutsa tutware nyakubahwa mutuzi yego komanda reka nje kongana pilot umutoza hari aho ushaka kujya cyangwa we usubira inyuma hari aka franco yabashimusi si bosi yamutumyeho mutuze mwicare sasu mutoza niwe babanje guha haragerageza kwigira undi yigira umunyabwenge n'abandi murabiboneraho isasu riva muri cyuke niyo mpamvu nyatsa n'amaraso mutuze mwabyana mwe nanjye ndamenye imbunda kumbe iki kivuga ngo gitinya imbunda gifatanyije n'uriya mufunge imidomo mwicare mwifate neza not until we reach our destiny mpaka tugeze ku cyicaro cyaho tugiye bakobwa bato namwe abahungu batoya gukora amakosa ni akarambo every single one of you buri umwe ko uri ku giti cye kandi yatuze yiturije atabanza kubikesha undi mutuze muri aka kanya turabatunze nimudutunze turabeshejeho nimutubeshejeho kubaho kwanyu murabikesha twebwe uzana ikiburi turamwereka ko nta biburi Devil's Island kirwa cya Sekibi barakwereka kuri icyo kirwa cya Devil tekereza ko ufite ikirwa cyawe maze ukagenda ikirwa cyose ukagikotera igipangu injira y'ushatu udashate nazi akarindwa bingana bityo akarindwa n'abagabo baze gukubita gusa indege iraparika nakubwe nayo idaparika no mazi parika mu munsi iteye nk'ubwato Devil's Island Devil ni wa mugabo na n'umfuzi hahandi ufungiye hahandi ako ntugatinya niryo wakazanye ibyo bishashe mubona bizamo kugira ngo dupime n'abarwaye amaso twumve bavuga ngo barwaye amaso Billy Blanks ni umwe mu barinze ku kirwa ngira iki kirwa wazagitera ute ubonye ariya bagabo nka ba Billy Blanks waboteye nka bayanga Devil's Island cyawa muginga we mwakumva hano ni hatoya mujye kugwa wanyu hagari shaka kuranga kuba hano mujye kugwa wanyu hagari katerwa Mr. Miller in place, sir. Everything already well. Karirosi ugira ngo Karirosi nafite ikirwa Karirosi afite ikirwa afite abasore barinda ikirwa abasore Billy Blanks ubwo busa busimbagurikamo nitwe twabuzanye tekinoloji ziri iwacu ziruzuye ntugatinye ntugatinye Why are you doing this? kugira muri makuru kwa ngwino kwanza wowe uravuga mwebwe muguma ngaho kwanza guma ngaho yenge kwasuri impamvu avuga In fact, you're the sweetest of them all. Come with me. wewe ngwino tujyane ndabona nakuze umaze gukura rwose urakuze kabisa Come on, darling. I want to put you in the movies. Devil's Island dore ibikoresho bafite indege yibeshye pasura hejuru y'ikirere Down there. hano hasi mumanuke mubuvumo mwese mumanuke mubuvumo
nanjye ngiye kureba mukuru bajya gufungira abana ngenda hejuru barayisiga hakuno uzi kugufungira mu mazi yonyine uzarara utiyoroshe nijoro maze uzambwira akayaga nikagukubitaho kuzamera uratitira ukajya ngo malariya y'igikatu imwe y'imisaraba 6 yaguteye nkanswe kugufungira mu mazi abantu bakunda koga muri pisine no kumanywa murabizi uragenda ukamara isaha imwe muri pisine ndakubwira uratitira ukajya ngo ni numa yanyagiwe bafungiwe mu mazi uzagerageza ushyira ibirenge mu mazi bigukabakabireho ntuza z'ijoro ari ibirenge mu mazi abigihimba cyose kiri mu mazi commandos You're up. mane yanyu bakangutse yego komanda ni gute waza wambaye gutyo utari madamu wanjye hari icyo bitwese Don't you buy any for your guests? Never had a guest. ntabwo ujya utakira abashyitsi. I never had a guest. Ntabwo nta munsi n'umwe nigeze ngira umushyitsi. Ikigabo kiri hano uturuta se mbaho nka nyakamwe. Nyakamwe se ni igiki? Ni uruyuzi. Cyari cyane cyateza akanyobwa asubizaho imyambaro yawe. Umenirwa se matama niba abandi batajya nta muntu kijya giterera isari kuri iyi dunia Mungu. Dore ngiki kigabo kidatera isari. Exactly. Oh. Yewe. Need you something. Ntabakora nagukoreye. Iki cyakaraza akanyobwa mugabo afite ibikoresho mu nzu ye. Yari yaje urushati yarufunguye inuza zose kumbe ikinango kijya gitera isari. Nako nanango nkuniye nta kibazo cyanko kabisa. Ko najya nkuko iryinyo se nushaka kukanyambike nukanyicuza ndakagusubiza. Nta note zigenderaho. Niyo mpamvu atajya atera isari. Ibikobwa bijya karanga utunyobwa murumve nanjye nuko nteye. Jobundi abyaje kumfata ku ngufu bisanga wapi. Yeah. Nubushake n'iby'idunia. Nubushake. You know a lot about weird culture. Yeah, but I can only imagine the weapons you have in there. Natekereza ibyo waba ufite mu What you about going back to San Domingo? Finished any more than you do. Ntabwo nanjye njya nshaka ibintu bitajya birangira meze nkawe menya dufitanye icyo duhuriyeho. Uyarenda gutera kugira ngo agende arebe ko jeje bamvanayo. Gikobwa agira avuga ko gishaka kureba irimo indani. Gikunda kubara cyashatse gukura amenyo. Ego koma niwozi turanga. Very impressive. Kakana gatangaza. Browning 30 caliber? Zose ni za karabure. All those calibers. Karabure. Kaliba ni karabure. You must have friends in high places. Ugomba kuba ufite aho waziye wapi n'uruganda rungemurira. Kumbe kigenzi cyo cyaje. What took you so long? Ni cyatumye utinda. Has he been playing I'll show you mine if you show me yours? Narifite imipango ndashaka kuyikwere kunyeretse yawe. Roy, we need to talk. Dukeneye kuvugana. Negative. Negative. Singa negative na batatu. Back into that job. Twapuye turi benshi nkanswe turi batatu. How'd you come here? To stop you from doing something that I'm going to live to regret. All right. No, ntabwo najya gukora ibintu byazatuma nicuza. Sinajyayo. Retirement all planned out. I need your help. Look, man, in 30 days, I'm out. A civilian. Nyene ufasha bwa omba hashize iminsi 30 nabivuyemo a civilian. Ndi umusivili. I'm trying to help people. Yeah. N'ubundi badafasha abaturage basanzwe. Damn straight. And if you're going to be in with me, man, you got to clean your act up. Niba ushaka kugenda uri umupfu cyangwa urashoboye basakara umupfu. What? Wait. Yeah, what about Grenada? How much startup capital do you need for your business? Ukeneye amafaranga nake muri business yawe. Insurance carriers offering 20% reward on recovery. Ntabwo 20% kubera ko hari diyama zanjye uriya mugabo aho tugiye gutera abitse. Icya diyama cyo ndacyumvisha. Cya diyama ndacyumvisha abo nakwisura ariko reka mitekereza ariko nshobora kundemera. JJ, not for diamonds and not for revenge. I'm doing it. Ndiye kujya ku bwa JJ ntabwo ari ku bwa diyama ntabwo ari kubwo kwihorera. Ngiye kureba tabara mugenzi wanjye kumbe cyumvisha diyama mujye muva kubisi. Not for revenge, not for diamonds, but for JJ. Charge chap bisisekuru my friend. Ugeze kubuti. I heard that. Ndabyumvisha. Mike, this is it. Last time. Ibi nibyo nubwo hanyuma sinzagaruka mu gikorwa kabijyanye ariko muri amakuru diamant. Hey. I am a member of the All-American Gymnastics team. Numwe mu bakinnyi ba All-American Gymnastics team ikipe ya gymnastics americaine. For the illegal abduction. Abaganti muse. Kalindo. Turi ku kirwa ngo murekure Kalindo. Kalindo ni Karirose. Mutamurekure. That's the devil. Abapfuye babadata we bafashe turutamo mukuru w'ibigabazo ngo byamuyanje bajyambwiraga ngo urakuzura kuvuga kimujyana.
is not brought here in exchange for us. Mungani mumugeza hano baratsubuto natwe baraturekura. Bashimusa abana bakuru. Mudutabare. Ikibabaje rero baragafata n'abahungu bafata abakobwa. Umwana wese ni nkundi karakatsindwa kanako kavugira kuri televiziyo. Baba data we. Ini babakashije abana. Babakashije tureje twakora rero. Tureje twakora. Well, sir. Banya ko bawa. Umva kuri kuntu bavuga. Kandi bafata imyanzuro bikarya. You know they're being held at Fort Tortuga in the Gulf of Mexico. Bafata ku kirwa cya Gulf ya Mexico. Urabona ko abana niba bashimuswe bari hano. Ibyo birababaje ko bashimuswe. Ikindi kibabaje kurushaho bashimusa abakobwa. Baragashimuta abahungu. Nawe oye ibintu bihabwa agaciro ko ndakubwiye. Ako nako nakabara ukagiye ku ruhande. Difficult to get in. Tugiye kwinjira. The hell are we going to extract those innocents? We're going to start by not authorizing any more ill-advised military Nako intervention. twakohereza abakomando gucabwa ko ari igihugu giteye ikindi ahubwo twamagarana leta ya Mexico ikadutabara. You don't negotiate with people like this. Ntabwo nakumvikana ko abantu nk'aba ngaba kubaho. Leta ya Mexico yibwiye nabyo byiye byara bibimenye. This calls for decisive action. Swift response. These are American gymnasts Aba n'abanyagime b'abanyamerika. by the American people. N'abanyeshuri b'abanyamerika abaturage Drug b'Amerika. lord locked up. No one cares. Nta n'umwe uri bwite. And take his place. Ni ukuvuga ngo dukora igishoboka kandi mu byemere njyewe niko mbyumva rwose nanjye nuko oui si cyo ni igifaransa oui si yeah hey Gentlemen, yeah. two of my men died putting Carlos Galindo behind bars. Abasore banjye babiri barapfuye bashyize na Kalindo Carlos inyuma y'amapferabeto. Have your orders. None tweretse abandi ariko ndaje mbitekereza tushe bya bintu biti ibintuzi ibingibi bivamo amazi yo kunywa mugabaragikanda bagabagira kime no cyari ko kentusi zaje muri utu dutoki tw'imbere bisaba ufite kentusi namwe mugerageze kobwa arazana. Now let every muscle in your body get strong. Maso ya buri mubiri wawe yose ni imyambaraga nikomere maso. Can't do this, Ingingo. I tried, Mike, but this is not my thing, man. Think positive. I'm positive I don't want to... Think positive, tekereza ibijyanye n'ibyo ushaka. Coconuts. No, this is just plain nuts. Mena coconut. Do you mind? I'm trying to concentrate here. We gerageza kufunga umudomo je ndimo nagereza kubitekereza. You do the coconut. Je ntabwo nshaka gukora ibyo bintu by'ubufindo bwa gishinwa bwa nijyana kigenda. To the weapon. Amerika nyakaruko tubigenza. Just focus every bit of your energy. Tekereza ibintu byose biraza kwikora. Wa happy na mpamvu zo gutekereza hari igikorwa ushobora gukora ukahitunyame. Ibintu bikarangira. Fata kuri iki gitozi wakigenza utese. Kurya nyakariro. Nuko tubigenza. Abandi barimo barakanda kumbe kiriya kirazana tekinike zo mu cyaro. Kobwa yarakanze biranga. Bakiraho. Copter. Copter yarabateye. Basabarasa. Sabaraso. Barabashaka. Barabashaka kandi arabapfu. Bande patroli. Terry Hulk hogami hasi. Shannon Tid umukobwa hasi. Are you holding down? Carl Weathers nawe hasi. Their weapons. Use Intwaro ziri kure yabo babarasi. Ko mugabo nini. Yagombaga kwiruka kerekera ku mbunda ze. Abakajisha nabo. Bahagarika indege. Urugamba mu rugo. Bashaka. Bazi ko ari babonyine. Bazi ko ari babonyine. Bajya kuzana twana barabashaka ari abapfu. Ngaba mu mashaka. Carl Weathers n'umwirabura. Kobwa yitwa Shannon Tweedy n'amazina yabo nyakuri. Kobwa ni yasigaye inyuma. Ndege yaje. Abapfu. Kariros abakozi be baje. Bakozi ba Kariros. Carlos. Yes. Cho.
arutera gatarina yo mutango tuba twize imitego shahu loncha Sasare. It was Fraker. He knew I'd come after him, so he ordered a preemptive strike. Yari striker yamenye ko turi mukurikirane ahitamo ko yari Franco yamenye ko turi mukurikirane ahitamo kutwoherereza. They missed. None dukora iki ko baduhushije? Now it's our turn. Tubatake natwe. Evan. Once a commander raise a soldier, you miss once, you miss out. Yiraso yiturwa indi. Numa ya Burundi zivuga ikirimi kimwe n'icyo mu Rwanda ngo hugo. Niba se Bugande zivuga hugo. Abazi kumviriza inuma muzazumve busubuyu. Busubuyu ni mu gitondo. Zivuga ujya kumva hugo ha. Kumba fande yaraje kubisabira ngo nibatere. Ubwabo bibwirije. Ya bintu ugenda gwebana cyabinda ndimo ndatira icoka kujya gutema kiriya giti nkubika gufasha kazi gakubita. Afande yaraje kwinginga ibisuka kumbe byipangiye. Mujyeta. Going fishing. Tugiye kuroba. I've been ordered to release Carlos Galindo. Twari tuhabwa amabwiriza ko yamuteye mujyane Carlos Galindo mujyana. More likely over mine. Niba mutita. I'm personally delivering him to Fraker. Ubwanjye ninjye waruje kubibwira ko ikigabano shaka ko kigenda. Unless you get there first. Kereka muramutse mugezeyo mbere yuko kigezwayo. Ose If anyone tries to save us by force, we will all be drowned. yagiruza ko dutabara ku mangufu ngo baranga ko turi gasura kandi nyerwa zikimbabaje n'ikibuza. Nikimubaje ni kimwe gusa umukobwa ntabwo yavuze icyo ari cyo. Mujye muva kubizi. Because Devil's Island is a fortress. Devil's Island it's a fortress. Ngo Devil's Island cyakirwa cyase kibingo ikimeze fortress ni gereza idapfa gutorukwamo. Shark City. Birakomeye kuba mwakwinjirayo. We trained there once. Sharks grew up by the hundreds. Never seen anything like it. No, I mean, Twigeze twitoreza ahantu harenze hariya. Because he wants his blood money. In U.S. territory, he keeps Galindo under his control. Uyu mugabo aramutse agiye ku butaka bwa Amerika hari igihe byarenga control yacu. Amafaranga akajya yinjira uko abishaka. You wanted Fraker? I'm giving you an opportunity to get it. Wait, I'm missing something here. You told us you'd gotten your orders. Well, Watubwiye ko ufite the amabwiriza. gray area here. Umva. I can give you reconnaissance. I can offer you tactical support. Uburyo bwa tekinike Or backup, but basically, this is mu a bufasha company. bwanyu tactique. If it goes wrong, we're on our own. Bagize ikigenda nabi genda babikoresha muzaba cyose ndakibana muzavuge ko ryabohereje bose muzamba barire batazanyikururira kwese ntidutinya gukururwa nibitsamo muzagera inama bashima bita abakomando beza mugende ariko se bohereje ariko mugende niba mubishaka ariko ngenda bafasha ariko ni muzamvuga ariko nago mbafashisha ariko ngiye nago mbirimo ngo nibiremuka bigenze nabi you are on your own. If anything goes wrong hagize ikigenda nabi muri ku giti cyane ari ikindi mwumva na nubundi twari duciye usa kubwiye gatsindwe turagenda. Talk the chase into Derek. They're in if you're in. Study the tape. I'll get you as much intelligence as I can. Niba mungibyemeye ndabahereza amakuru mfite ashoboka. Before Fraker begins killing the hostages. Yari hano mu gihe kitari cyakure baratangira kwica imbohe ibyo mubimenye mugire nta mbohe nimwe yari yatangira kwicwa. Nanjye ngiye gukora ibishoboka iriya mbohe yabo barimo kudusaba ngo baduhe izacu tuyijyane dutinze ubwo mwe mwagezeyo. I am a member of the... namwe mu batanu ariko cyo kimbabaje ni kimwe bashuje kwa kagaseti wa mukobwa aravuga ikimbabaje ko ari kimwe. Billy Browns. Galindo, sir. Galindo? Arakuvugana nawe Franco. 30. Perfect. Billy Browns. Kirwa kirarinzwe n'abireba bakirinze. Uyu urumogi rwaramwica urayiyogosha igisusu. Doing so far. Well, it's still in chains. Don't worry, mate. I've got it all under control. Is the armor covering it? Yes. Ntugire ikibazo ibintu byose biragenda sa nanjye ni mu nzira ndaje bansezeraniye ko nkura amapinga. More than 20 minutes. Well, I have my own desires to discuss, Fraker. Franco dufite byinshi turi buganire na mimi ndaje. Tegera wa mugenga. Munsonika mwitonze kiwajya kigabo kirwa mibe gifite ijwanya n'urugore. Ubugome ni bwinshi. What's your favorite part of the battle, Craig? When does your heart pound the hardest? First confirmed kill, sir. Over way too fast. Niki kintu wishimira kurusha ibindi no kwica. Right now. Ntabwo ari none avuga twihuse. When the countdown to zero hell begins. Bose wacu aramutse yasasekara ku butaka dutangira igikorwa cyo buriya bukobwa bukore. Haraka.
guys basuri buri mitambuki buri umwe agenda ibye mwana ntunyigane boss nanjye ntunyigane mwana Karina ari hakuno mugabo baramwerekere wagira ngo ni presidento baramujyana ibimodoka by'umutamenwa hatagira n'umukoraho hatagira n'umuryo urwara mugabo amazi iraherekeje ndege igendera mu mazi kumbe hari ibyatanze yubabwe none muramuka mugenze nabi bakabavumbura ko mugezeyo Karindo we tukiraherekejwe umujyanye dore n'umutamenwa dore witambukira hararinzwe ko barinze ikinyabyaha nuko bacika kiri bareba turarinze over arimo aravayo over atanga umunyakibahira. What kind of a plane is this? Ini ndege nyabaki Like a request. ni yasabwe igendera ku mazi ntabwo bigeze bavuga indege ugomba kugenda mihari sa I'm not flying all the way to San Domenico with that. ntacyo bintwaye mpaka kuma ngeze muri Santa Monica ni cyakirwa Devil's Island. It's another one of Franker's demands. Korji palto ekurase nyine umugabo afite sauti babita benyamajwi yawo mwenye sauti yake haraka Monogatinya Devil's Island. You ever fly one of these things? Once, but I was a child. Ibintu se kubigurutsa cyane nanyize nyine mwana faranga ndutakabuzi wapi abikoreye n'urudege rugenda wajya unigari vero moteri ziriruka kugira ngo rutinde mu nzira gusa ko muba bajyanye nawe yapanze abasore bagiye kare sinzi ko bageze ariko mukanure ndebe ntuhumbye urahomba mu madiva muhaturiza aho ngaho gusa ibintu bigende sawa ngo shaka barazitoza mu gipangu cy'umugabo ku buryo utaca no mu mazi hasi shaka zirimo turamutuje nabi shakira gupolisi ya mafi manini aya mafi yari umwana w'Imana ariko aramuruka ku munsi wa kantuza hariye ku mwara Noah niba atari Yona ni Yona Noah nubatse ubwato shaka ziri hano kugira ngo uce muri za shaka n'uburu umunyamahirwe cyane kandi ugomba kubugendera hasi no hasi ziba ziriyo dore ngaka ari akani karakora turi byakuze shaka ziri hano mwana w'Imana yakimazemo iminsi ntuza n'amajoro ntuza aragenda baze ku munsi wa kantuza kiramuruka ibyo ni byanditswe byera simbabeshya kandi Bible byanditsemo byose nibyo ni n'impamo ni n'ukuri minsi y'imperuka yageze nimushaka mwitonde mu minsi y'imperuka mugomba kwi haleluya so kubabeshya rero bunda hano hateze igisasu aho giturikira amazi aratangira kwinjira abana bafungiye ari menshi kuko araturuka muri izo nkuta hari igihe abarengera n'abarengera rero abatabazi batari bazi ubwo namwe murabyumva meze badi I've almost got it. Ntabwo kugera sawa rutugenda tutarongera yicara Try that again and you will be killed. murongera gukora kuri icyo gisasu kigiye kubaha amazi mureke amazi ariyo abica mutishwe n'amasasu ubwo guhitamo kuba ari ukwawe gukiriho agatoki ukakigira cyangwa baguhereza urusasu cyangwa ureka amazi yisane nababwiriye by'imperuka byageze nimubona abantu bashimuta abandi mukabona ibihe by'imperuka kandi ndabivugira hano muri filime mukagira ngo bamwe ngo yanga nukavugire muri manyeta bigakwa muri televiziyo ariko ntacyo azi igihe cya mbere Imana ijya kurimbuza umwizure ngo abagabo bashakaga abandi bagabo abagore bashaka abandi nibyo turimo bwa kabiri Imana ijya kurimbuza umuriro ku Sodoma na Gomora abagabo bashaka abagabo abagore bagashaka abandi nibyo turimo ese imperuka yageze nimushaka mwitonde kandi harokokaga umuntu umwe n'umuryango we hari igihe yaba ari munyisunge nimushaka muntigikire irimo iracyakomeje
Commandos on duty. Kwinjira muri Devil's Island. Ariko yanga ntabwo ari ubwato bwabaye Yesu mumwinjiremo mwese. Patroli. Fighters. Once a soldier raised a command, wigeze arwana we yambere niya kabiri yayirwana. Wigeze arwana rimwe agatsinda n'ubwa kabiri ashobora gutsinda. Gaba bagarutse. Bigeze barwana kurura kagoza bisinyari. Muze mwana muze. Ibirara nibyo birinda kuri iki kirwa mwabibonye namwe. Kimwe kiratambuka ibyacyo biri nawe akagenda ibye. Indege nirahasesekara batanze indege. Devil's Island, it's like a fortress. Imeze nka gereza idapfa gutorokwamo. Baciye mu ruhombo bahinguka hakuno gusa ikibazo gisigaye baratobora bate muri uru rukuta. Nyiri urukuta aramutagufasha. Hari abantu urapfa kumutina kubabarira ariko hari ikigabo nk'iki cyakubwira gite ngo sinaguteye. Mbwira nawe. Mitere. So what now? No nichi. What now? Urabaza ndimwa. Urabaza ndigiye hano ndahazi. Rwari udagera uragenda nk'akagare ka nta kigenda. Abanyonzi banyama yarwo nka ntuza yisa. Sashobora kugutwara ukabona arimo aratinda mu mayira. Kwibaza impamvu amibe ziba zimeze nabi n'akanyanga zarishe. Ndegiragenda bunyibwe hasi barabahingutse muhawe yararebye neza arababwira turangiranye tu. Twereka imbo yese. Bloody position to insist on anything, Powers. We ntabwo uraba mu gihe cyo kuba wadusaba ikintu cyose. Kereka amana kuvuga na boss Carlos. Sorry, mate. Yangani. Gotta see Galindo first. Ngomba kubanza kubona boss wawe. Ntabwo nanjye namanura indege mpaka ma. Kuvugana n'abakozi bawe katsindwe. None uganda babwira ababarete kubaza. Hey, Frank. It's the time to prove your manhood. Just show the man what he wants to see. Nereko mugabo icyo ashaka I've kubona. got nothing to prove, mate. Ntacyo nshaka nagaragaza. If you want your money. Niba ushaka amafaranga yawe. Kivuze ku by'amafaranga azana izo mbohe tuzerekana. Avuze ku cyawe kavuze ku ngingo. Okay, Powers. Sawa. Keep your bloody eyes open, mate. Kandi uracana amaso yawe. I'm hostage. Mbohe ndakwerekaho. Not for long. Nshobora kwerekaho nk'imwe izindi sinzi kwereke. Kumbe izindi bazifungiye ahandi hari amazi agiye guturika. Aba nabo barimo baribaza icyo bakora cyabayoboye. Roy. Yewe. Barami. Yewe. Help me out. Uko cyagiye bateye bafite n'abandi bakomando bari barasigaye babiyunzeho. Nabonye urugi niba warukize hose. Hey. Turn inside. Turayenguka hanze. Another two of us do. Bituyemo mwana tugende mani tugende. Amacense abakomando bari hano. Nabarara gusa buri umwe agenda ibye. Bakwibagenwa ko ngiye kumakena kandi nako mwe kutagenda wenyine. Aho uzatsimbarana niyo uzatsimbarana. Niwanga kuva kwizima ntago zarifa. Nukandagira mu muriro nzawukandagira mu kandagira mu muriro nukwanga kuva kwizima. Raka. Wowe ngwida wowe. Bande musobireyo. Namaye ni mume mukireko ko nawe ugiye kugwemukira tujye kukwerekana nawe arakaduru kuri giteruri. Hey. Tugende. Better pray she does what she's told. Kumbe. Soldier boys. God with us. Tell Hulk Hogan. Hogan. Shannon Tweedy.
muze jyayo indese umukuru arohereza mukabanzayo kandi nawe naze iyo ngomba kujya buhoro wino cawe bari hanze swapa kurjo Baba data we mumbaje ni mumemukire nabizo ngamurahemuka baje kumwemukira muraganyende tuza we udatuma nkwemukira hano wije umugiresha Terry Degekara cyazunguruka umwana ni baramwerekana ko batinda kumwerekana niko abakomano nabagomba gukora mu abarinzi bagenzi bavuga gutera ariko sinzi abantu batarenze bantu Can you see her? warakabona mukabone If gateruye babakomando ntabwo baragereyo yamenye ko birangiye mwakabonye ngako yabateye ziri ndege yatangiye kuva landi since landing. Take it down. Imanure hasi. Take it down. Ina mukondwa. Landing. Pararinzwe. Mwana nanjye nago baramemba mushara umaze ukwezi niryo bapfuye bataranahembwa bapfuye batarahembwa gupfana agahinda Hakunin. Put him with the hostages. He will feel what it is like to be caged. You harm anyone, this place will be leveled. Not while I'm holding all the cards, mate. Throw him in the dungeon. Not her. She's coming with me. Pretty hostage. Never leave home without one. Let's go. Ken. When's this? Barwa amibe nguyu hakuno. Iri midomo yarahengamye kubera inzoka. Kumba wa commando. Wa commando. Commandos. Soldier boys. Asajesa mazo kwezi andi bapanga. Kukibambase.
cyenyeje koko. Ho! Has. Want me to smoke him right now, boss? No. Round 2 for Mr. Galindo. I'll go topside and take care of the military. Round ya kabiri tuyishira Karindo tubanze dushakisha abana aho bafungiye. Nawe caho. Wari umunyengufu ntitwamenye n'igihe. Kome! Birusima! Araka! Uganda! Billy Bronx! Munyamigeri! Fighters! Terry Arco! Hogan! Billy! Bronx arakubita! Uwazanye! Seuba wacheka arakubita n'indwanya ibyo! Gito! Gito! Tekinike ya nyuma muri kunguvu barakwigisha nukuza n'imbata yakwanga ukaza n'igihara byakwanga ya rusake byakwanga. Iyi satura. Iyo byanze byose uriruka niyo tekinike ya nyuma muri kunguvu. Abize kunguvu barabizi. Buri mugabo ni kwa bigenza mubimenye nawe mu buzima bwawe nubona byanze nushaka uzaceho. Nakubwiye ngo ni tekinike za nyuma n'ukwiruka. Kinigitse. Ni mushaka mupingu zare umugabo wese watsinzwe. Breaker set me down. Baba data we babohereje ryahise twaje kuri umugoroba. Umugoroba we kobwa. Pima. Babanza gupima habi kandi habi abakobwa abahazi. Cyane cyane abakobwa nibo bamenye. I can't find the keys. Nta rufunguzo gifite. Want you all to listen up. We're going to use explosives to take out this door. We're going to get you out. Calm down. Mutuza. Calm down. We'll Mutuza. get you out. Turabasorayo. Tubona urufunguzo turaturitse urugi. Erikaze ikibara gikubiza mara kizana zari kandi. Yesa ukajya woni cyuri ndana jenyine. Na mimi nirukanze. Ndita cyataraje no umugeri. No umugeri. Kirazamuka ku rubaho. Kigoryi kirukankara. Kirandi kivana urubaho. Kiriruka. Hewa ndagiye tu. Tekinike ya nyuma. Kuramu kubikoze bikanga mayivure ndako uzakina igiti. Ukizwe na kominari hafi. Niba nayo yaruzakomeza. All right. Meze sawa kumbe hano ikintu kijye guturika n'igiturika amazi arenje ari menshi. Abana bahisemo gutega igisasu. Mutandero ho. Ya guturita. Sakuji. Nothing. It didn't blow. Ntabwo gituritse biranze. Cyugi kiri hano. Nanti bombe. Ibindi. Bare na masasu. Antibare ni bulletproof. Iki na antibombe. Antibombe na sasu richamu. Nakona sasu. Wata bilanga. Bosi yarabdu ugukina igiti tekinikanga. Wata. Baya. Aye mwana mwanzi yaduteye kabisa. Dudu yaje. Dudu n'umwanzi. Ndi muzaji komanda. Bakora ruwaru giti baramukuru hakijinga ugiye wirukanye. Urajyayo akatsindwanye bakirukanye arongera agikurura tekinika yanyuma kiracyayirimo. Aya. Wato. Amabati yafungutse babyita utubati turiya tuba tugira n'amabati. Basi cyaraturitse gituritse kirekura amazi. Aba bana byanze bikunze barasoma uyu yacunze amazi uburyo amanukamo. Turabasora mwihangane. Aravuga mwihangane amazi yaje. Amazi arimo arabuzurana maze byakomeye patroli. Amazi arabuzuranye bari hafi gusoma. Moto hanze mbundi irimo iraseka.
bagukomanga kumbe bimeze nabi Get us out of here! Boss akina igitsi tekinike ya nyuma amazi atangiye kubarengera barongera bashyira ibindi biturika baraka imirwano hejuru yakabaka mejeje baraka atangiye bato batari nkamugezi umugezi werekeraho babandi barimo kurwanira katroli amazi atangiye bagomba gutabara uko byamera kose abana bajya gutangira gusoma tugerageza bishoboka byose barayidutanira kugera karamaza kwidakura kuki bato bato kuki maze yamaze no kwinjira mu bana byiganira yose kukugira uko kari kaje mu myenge bato kujya kurya imyenge amazi uko yakabazamuka yatangira kugabanyuka asohoka aturori turitsa kagabanyutse imbaraga amazi yose avayo abana baratangiye kubarengera bonye inzira ibi yasabijemo kabisa target fighters kwanyi yewe di ishyire hasi witoza katira n'inkoko ugafite ukora fire reload igikoze ikindi yabikorye byarwanaga byaratuje ntabwo turise wakigwa ryo icyo ni igice cya mbere tujye muri retura araka basubira mu gice cya kabiri You got it. igice cya kabiri hasi ni mbari nawe ugomba ubanza ugwa yumva uko wamera ujyari fayita ako ni agatwe nawe ako ni akandi araka indwanya zirano jugunya amakaraye yapfuye ataragerayo agezeyo birahuka boss ari kuri tekinike ya nyuma indege bayigezeho uyabona umugozi biragenda bite katore bajya mu ndege katrole mugabo yabavumbuye yababonye umugozi yawubonye yarabanje awambira hakuno ku cyuma gifashe ku kibambasi kiramo igipfundo kinini jugunya hasi abagabo ntabwo bapfa kugenda cyenyeke ndi umusirikare ntabwo bamfata cyenyeke kabisa bafite n'ikiburi igihe cyageze kugira ngo mbe kashi zanjye bose Step away from the door, please. Negera inyuma y'urugi. Hansi. Kumbe narashaka uburyo yatabaramo sinzi fashe ubwato arihuta mugenzi akana kamwe byari bicikanye ko yakagarura abandi bakomanda hakuno baracyahanganye ibyo biracyahari umuriro baracyatanga no gutabara sinzi sora riano na telekomanda ndakururaho yateze sinzi ndakururaho yateze bari bababonye rwaniza nyuma ku rugamba rusa naru rwa nyuma ikirwa cyose cyabaye secure
ikirwa cyose basigana kiri mu kijya amaboko yabo kanze aracyari ariko sinzi katurori. Assault on Devil's Island New Torora. Barwanye intambara ishoboka, baracyanarwana za nyuma zirimo kurangira, zirimo kurangiza, bari za nyuma. Light machine gun nako short machine gun. Kubwato afata feri indege irasa nayo iparika, moteri zakwamye cyangwa kumbe ari wafashe feri barimo barakurura. Urayiyegereza launcher barwanya izishoboka, basubira ko bararwana bigenda. Nyumva ngo kandi biraturika, ngo byaturikaga cyane ubu byaraturitse. Nibyo biba biturika. Launcher, bazuka, gusa jenga cyane, amujenga cyane rwose. Batakagabo uragwa, mugenzi we Franco Nadaka yari mugenzi we Gambo. The battle has just begun. Indo ko witandi. Kada ufe, ubaleka. Kananga tumya byemba matama. Baraka. Yoraka rwa mugongo. Cyuma nambara. Gumi. That's right. Yeah. Kwa wakara mushimu sa? Kumutku. Kwa arimo zashaka muri aya mazi. Namubonye kabisa. Mumukurure ntaducike. Shaka zakuriye umuntu. Imani yande yari umugome. Let me go and I'll pay you. Ndeka nyene ndaza kukwishyura. Anything you want. Icyo washaka cyose. Amafaranga nshaka. Get the point. Njira mu bwato nicyo nshaka. Sasa rufite ikiburi kinini cyane n'ubu. Mufashe nyuma. Batakira igabo. Ubwana bwose babuvanayo. Commandos on duty. Dipping his wings. Yishimo bwabaye bwose. Bagabo baraje ko bakaje. Kuri inshuro habonetse akarambo kamwe. Jeje wari mugenzi wabo. Bamuvanyeyo nibwo byari binamufite ku kirwa. Byaranze kumurekura. Komando bose ko baka. Murambo barawuzanye abandi bagezeyo. Amasari baratera impande zose kandi. Nuko urugamba rwasaga naho rugenzi. Nuko basaga naho barwanya intambara. Kale Weathers, Terry Hogan, Shannon Tuddy. No bari kwisonga. Uza mugenzi wabo. Jeje ugira uko dashira. Banezere ko bajya kumuha mu cyubahiro. Yapfiriye mu murongo w'akazi. He died in the line of duty. Yapfiriye mu murongo w'akazi. Komando barangije ku murongo. Wa mukobwa nawe yari umukomando kazi ariko yari nyuma yabo. Nambara kugira ngo
I wonder what JJ saw in those tarot cards. Just superstition. Oh, look who's talking. batangiye kubaza kuri jeje mugenzi wabo agiye gushingurwa. Everything from tea leaves to chicken entrails. Batangiye nabo kwibaza aho bagiye gufatira akazi kamwe. Na mugenzi ka Fanta. Your future in the bottom of the cup. Yeah, Granddaddy swore he could read the bubbles in a big... Ibyishimo ni bwose kuri bo, gusa none bibukaga mugenzi wabo. Afandi nabo barimo. Ibyishimo bwari bwose. Akagabo. So what's it gonna be, huh? None biramera biti. We have a team here or what? Dufite ikipe hano cyangwa iki? So do these guys. Umugabo nta kintu yaba yarasize cyangwa n'icyo umukobwa afite za diyama bamwemerera. Diyama. Diyama uri yarakishyuza. Yeah, but we can't talk about it yet. Ibyo ntabwo twabivugaho nona. Tubanze twiruhutse. So, none out with the old, in with the new? ibyishimo bwari bwose abakomando bari bahari. Bose bari bakwiye za midari. Yari ikipe nzima. Ikipe yabishimirana kandi bakora igikorwa cyo gutabara. Bibaye ngombwa igikorwa kimwe wasaga n'abapinze nanone kutabiyungamo. Yemeye nayo ko agiye kuba ikipe. Ntabwo yigeze abona umushyitsi. Ntabwo yigeze aba ikipe n'umunsi n'umwe. Nuko kagenze. Mwakoze kuza murabeho. Turabakunda. Yanga kuva muri One Video Library. Kitwaga Assault on Devil's Island. Murabeho. Action point cyangwa Assault on Devil's Island uko bishaka. Point action. Assault on Devil's Island. Murabeho. You.